Atongtidi sub-county Miti Kwania district okara plan me yupo chulanam makilwoni Loka-Anok I nano chalo yo acel magien geromo kelo kwede yo midon lobo ye kabedo mamegi. La church pa Malwo TV Solomon Okabo obedo kono wanen kong ngoma eno timu nyo ngoma eno gamo kibot dano matie I sub-county man. Iwang tich ma bali ameti goi parish igombo la Atongtidi district mekwania tie ye chulanam Loka-Anok Highland onubedo lobo amote dero megoi tiukere mekwayo leyi oboro community grazing land ente mohatutumia acel emia bongwendi pira bishel werio abol pi amoyen na mekwania obino muoch tegur lobo man na mekaro ekas tutumia paro koni tieno rabo tichere yonge mohapira bishel amenam mekwania ma kere lobo man tedoko chulanam alemu lobo man chabe tokarni kuno tiukere yia engine amewara molata district otero daki hapier bichwa beach meya bale trading center metuni lobo man yenna besho loba miu amo pette kuha winyikere lei meditim enna mejoli Loka-Anok Highland ameti chunam mekwania Patrick Onyomukwang won komadeng ma Atongtidi sub-county tikere ngite tut amekwaho lobo man lobo me Loka-Anok kere jahe me medo doka Loka-Anok jahe mwa me chere mi ko men pia isere rio karme pi bino yai na me kate mo le katwa en region kan do no wan me goi meno di loi goi village che loro pari che vuole sub-county by there jahe kara me do piu ma kan eka en chula ni do te bino kwayo me te bino dong jora no te bino ya kwaye te do bino bero lo ba men wa e no tiuke ta ke mo ha ni te le me bo me piera bishel ya yo te do bero kana me jo duaro le ye yo wor duaro na kunu ne ho le yime tim yo wor mo re yen isto dan ko bi wani ikar me loj me wa min me amin bin to loj mo ha piera bero le chien na ru yuti Uganda yo apol bino mayo wor kono kuno so lo ni po bero kinanien bero ke keni yo re tiu kere kom ye tiu kere tichame ame pekero lim onyomo kwa gamente kere dule magi ame penyere kom gamente meka tukana ler ituteme dongo lobo man wanu ni kanu bero kana me ramo limo pin jama mo ba okero bar yen kiri jamu kena papat tikanu eno bero kanu kwe amedang twero gero hotels te bero kan normal lima kana me ramo timu investment papat katuhu ka kwang jama papat twero tiyu kanasha
Kanga toro tamani ene tikere chiente tikere gufu me dongo kanu meti yuginora metwero dongo wa amero kelu revenue gomola ametwero kelu employment wan dogola tituolo obino yabo dogola tuolo bon ngato kiken kadi du loro kadi dano amero konyo wa me dongo kan pien wan miti kanu mir wan ti kede me choyo tin waiti menen ni wan nga chala Atongtidi lo loko game onu revenue en chiente no ena wan nur bino tikere me dongo kelu don lo papati Atongtidi James Adupa akanchila me wigweng parish medo badedo chohere me Atongtidi sub-county o tirone kanchil I chohere menin dwe piero wiario medo ma par wiario I moho karo obino moho me kongwo keboro loboman Adupa tirone kanchil o tihuronen loboman kanchil bino nyamotam tekatukere mohamo pore itute medongo loboman Odo Jimmy jan jago ma chen loro parish o tirone dongo loboman bino mi Atongtidi sub-county nuongo chola bo itute medongo gombola man wano nutu yenyo yuarango metam ni med revenue wano nutu kiri Atongtidi petia bet twal so omi wano council okati tam me medo revenue wa kun beo ilobwa ametie Loka-Anok otamni ko merurie ame low ni udugi chingwa ameti borwa wan miro ti kere meti joimogo ame mio revenue wa me Atongtidi don etik chawani wan Atongtidi otio rayo cholo aber bol kaketi bol trading licenses chuke kid joimogo kana titina ame perrom wa meti mirwa achalo gomola eno mio wano po council da wano tam ni implementing gina kobo allo bere kere kwachwa me koni miro nya area me revenue wa me wek Atongtidi dong Robson Tiang gin kere Loise Tam o tadera morumu chulaman o jolo kere yumchuny tamo talama Atongtidi sub-county medongo loboman gino kwa gamente meketo chunga loboman ituteme nyayo tichichingo tadero amorumu gombola man Angina me aneno kaenacha atamuni gamente kete wachuma moro amero mokonyo wa kaenacha eka yunge manono akara kunu bedo leyi moro ameoro mopiti dokya kaenacha miero kete wa kaenacha wando kwachwa tieni gamente miero nen kitora meram konyo wa pi utina meti kan kere jo me yai mar gin bi wot kana heme bere chal batua nen no mutigi kan rig beru kiti gini tikiti man tikiti ene bebe akerigi atamu ni no mi support bo gamente pika jo binu me beri tu ile kwani anu da kelo ginori cha gamente tete Loka-Anok pe Malwo television and Solomon Okabo Ikwania district Afoyo in mebedo kaneno Loka-Anok mchwenye Malwo TV program mokene tie kabino wipo wil chaweng milbet kaneno Malwo TV pi Loka-Anok mchwenye ki galo wang pi kara weng utian mamegbu ubet maber